Ki Menteri Sarkar Jong Kajela, Kilapan Pau, ya kajing sengusi ketang, halor kajing bomtre Jong Menteri Kampu Ingkari, wa Amit Shah, ban keren watang shiketenru, halor ka ILP, ha kajing wan Jong U Shashilong Dangshan. Habapan Pau ya kane, u Menteri Ketenat CNRD, uba hamlet doling ulong, banengkong, kiladon kajing kermen ba klempep, kinyok ban pen Paulut hau, ya kajing terang Jong Kajela borok kawai, ban yuk no ya ka ILP. Those, borok kilong penbanda kongpong. Kajing wan Jong Amit Shah sini, kajing yo banyak keren Shah bade umat Jong KLP, pelongki ke bangi rungi selongo. Maria yo ke kebor ba Yuran Homersa Roman po kesti kajungi dan nak liang jungi kantong Sarkar. Nilai ong kadi kalat tabab yang ingi bagi syukur bu banyak keren po kesti jong ya kene ke isu. Dan raya ada dapoy hak tu ski ba wan Amit Shah dia kelong kebu trong sai ba tang ban ya keren tu yo show bana tang ke perdong. Tidak liang ke jungi pen pau ya ka igi ke jumbam sohun ke jumbam sutrat ya kene ke jingle ba ka snap jong Yuran Homersa ya ka kamtam ya ka kabinet perkem juru ya kesang malang kiba don syak ke jimen sim ban kit ban keren di isu bata ya kasih ke jungi tiga jingle jong syak on dalai ke bamla ban priang bar ke ba i pamparu ke jusi juga ba i community bagi aso i ndre chikitir rumi aso kata kalau ke pang met pang adu menta marbangi ko ban tip kai atau Sarkar dia akan ada mai ka LP da air ongai tram bangingin sto pada kai ndre habangi aso i ba kata ka persa ingi hakalango hadu kat niski por pamata dendre wala kata ru marba kadi ke isu kam dai ke isu ke balakot kadi ke isu ke belas lembar harus nak pada ada pulai ke bagi lagi nilai keren nginangi kemudian di kembal ong pada kedua dari banyo beli cukup dia kini ngidang don hi jingman penyo bani keren baru Amit Shah lo kadi ke isu jok LP ban sutu syai ke ai ke jembut dan dia ke ai kerkom berkat jok sa dia ya kadi ke jendawa jok pasti ke jungi pa uka bantip alo kadi ke isu ngaru gajuhi ngaling ngalong lam semalang naduki tuki poring lai ki keleng gilai dewan ia kini ke isu dari hadu mana hiru gidang angur ia kini isu bukan longkam apa ka setiap ke jungi dia kata pada ngimpala penuh hanun ke duru marubakat menyimpan yo ia ka jual ka Sarkar dia ketong ia tanding apa no ku duru kadang kejikan mana pada kajing angnu ke jungaru ba ngikwa ba ka IP kan urlong lara ka Sarkar dia ka skap dia kajing u bijunam joko poi ba pasti ka jungi